Mhlolani duke zakhala ihawundo zakhanyama inkofihlo nonyoko wemama ungikhathi uyangihlokoza awungikhathi uyangihlokoza Makhandlela 031065 0086 031065 0086 031 065 0086 into engenza kanje ngiyahekwa bafuthu ngiyahekwa njengoba ngigqilaza kakhulu nje khona abantu abafuna ukuzenza mina abafuna ukuthi kuthiwa khona omunye umuntu ogqilazayo ngifuna konke ngifuna ukukhuluma nani abantu besifazane abantu besilisa sengakhe ezinye izizwe ngale ngibhizi ngakhe ezinye izizwe ingabe ngaba nesikhathi sokuthi ngize ngibuyisele inamba ngoba kuyagqigqwa la lapho sikhohle ukuthi inamba yami la kade ngakhe izizwe ezinye wabe seziphelile lezi zinto bese sezishiswayo nazo ziyincane ngakhuluma izakhileke eziphonswayo lezi zenza into eziwu2 zikhona eshiswayo uma ukhuluma ngizibuyisile zweli 031 number oyifonelayo hey lalelani la ungathi ngizamile kwathi uzothi wafaka imali kaPep usikhothela uthi ufaka imali kaPep nabo Shoprite ngeke izisho inyanga lokho ekade yayibona njenganami nje inkuzade zihuzo la ngekwazi lezizwe ziyasebenza zenza eziwu2 lezizwe uzazithatha la ngikhuluma ngomuntu waliwa mina kade ashiwa noma athiwa kade washiwa mina la uthi ushaya isiphambano oqala uthi ngiyafunga namhlanje ngesithandwa sami uyakhumbula lo mzimba wakho akade awuginqa phezulu kwawo uyafuna mina ekumfuna omunye umuntu makuwumuntu wesifazane kuwumuntu wesilisa uthi ngeke uzwabuka abanye amadoda wena uyongibuka ugeza ungibuke noma uthi ukhotha ispoon uyadla noma uthi ulele emaphuphweni ocabanga mina wesibanibani ukhuluma ngathi uyambona hayi lento yeni leni ngifonela ithi yangazi noma kunjani ene yakhulunywa kushiya ukuthi ngiyafuna ungifone nje ungithanda kushiwo lonto mawungakwazi ukukhulumisa umuthi ubonge ukwazi uyileti awungiyeke kulezi la kudlalwa lana khona kamthandaza ngantshela kuthandazwa la ugaya umuthi kuphonswa umuntu ofuna ukuqondiswa aqonde ngeke ufanele ukuthi umuthi hey wesemkosi ngiyambemeza ngiyakubiza uza la njengamanje semkosi ngiyakufuna wena Themkosi wena hey wena uzoza kumina licishile ikhandla niyabona nje ngiyazi mina ngiyazi mawenza lokho ngeke ngenzeke uzobuya masebuyile siutshena mina seke nginikeza iswap yalekhaya isakhamu seswap uyamakha kuzobe leseshiswa ngomnjalo futhi masikhiwa uyasithatha njengoba ngithela ukukhombisa ukuthi zenza into eningi lesi engizakhele izizwe ziyinkinga nazo uyathatha uzithelela hleni elivutha ichapho lakhe ziyathunya uyakhuluma kodwa sifuna ube nqunu ebusuku uyishise uze ukukhumbula ukudla kwakho kade ukudla wena imizwa ingasebenzi la ukhona izosebenza la uzwile mummemeza uyakwazi ukuyishisa ukhulume kanjalo kodwa futhi uyakwazi ukuyishisa ummemeze nje uyakuzwa noma kanjani lekhona ngiphinde futhi makuwukuthi usushadile uyakwazi ukuthatha ithawula lakhe elisha ethawuleni mase uyasuka lapho uzoshutheka la ithawula hey nina selifuna ngithule kakhulu kodwa gijimani enyangeni bafethu 0310650086 fona mina uma uthi ukhuluma naye ku WhatsApp uzokhuluma nami ngizokunika inamba ka WhatsApp wena fonela mina nizwileke yekanye ukukhala nibalisa lapho lethi khona umuntu ongabuyisi mina noma athiwa wawumbambe enzani musamthanda uzobuya khona umxolisi nangu umxolisi la into okhuluma ngawo uthi mawugquma uthi ngixolele isithandwa sami ungithande la ukhona ngaphandle phela amakhona ichithe ethiza futhi uzotshena mina ngoba imini ukwazi ukusakha ngeke ngasikhiphi bye bye batabana.